Ndega muno ni ndo guthina mbere guikarania na ithiru thaice no memerekia murihire kuma riu ginya hiria cire handa thaa 3 tuko turugamirwo ni kambuni ya Uwezo Lands na kambuni ya Uwezo Lands wira wao ni kwendia migunda otogwo igwetwo Uwezo na nitukire na arugamiriri a kambuni yo twina CEO na twina MD guku thiini wa studio nimegukora magitwirira kuria kwina indo na ndirerirwo hindi no kuraura niguo ihinda ria riega muno ria kuigithia ino niguo rumenyaga kuria kungikorwo na kindu kiega na kuria kuraga na kuria kwarahaga na kuria ungihota nginya kwihandira kindu uriagire kindu giaku kou otogwo ndakwira twina mundu gwitwo CEO etagwo Samuel Maina na twina Kevin Wainaina uyu ni MD a kambuni ya Uwezo ugikorwo na kiuria kana woni ni megukara maikuheaga namba ya thimu nigetha waranirie nao tuweta thutha he makano studio ege no ikorwo ni kiuria ndanguririe haha ri ndumira namba ite SMS ni 22488. Kevin, good morning. Good morning to you. Kuma twirigaine ko hana atia nie de sawa okuma riria twirigaine last month de sawa fiu dayo muingi na gukitungata aigithia aito karibu sana projects Jero ni ndirarikana hindi ngi wokire wari na brand new project na no tukumiaririria muthenya wa muthi haya Samuel CEO ko hana atia kwega muno Njoroge uri okuo nie ndiri okuo kuma twirigaine wega muno yes Uwezo ni kimwatukiria Uwezo no thayo muingi yes na gugithomithia aigithia aito nigetha magithie na mbere na gukiararamia mihaka yao nigetha tondu bururi nduragithie na mbere na kwararama ri o magakigia na handu hangi mangikiuga apart from haria mundu agikaraga ri handu hangi angikira kaundu kangi tofauti ni mwathamire ka muri ruiro haria riro ndani tuyo haria ruiro ndani handu hetagwo Gakedo House haria second floor room number 218 218 yes ukirekia stairs yuguo ri ona nduragia neko ukoragwo utungitwo ni marangi ma Uwezo Land Limited rangi wanyu hana atia niguo wa purple na white purple and white yes namba ya thimu noga mugicenjetie tutire turacenjia no yo 0792 444 222 yes 444 222 0792 na bene ngihura ni koragwo na WhatsApp nigetha riri ndio nie kwire ndu maranjuria atiri githiji mundu cia kuhe namba na be aratuheri ni korwo ati no ikorwo na WhatsApp nigetha riri ndamwitia indo iria ndirenda kuona ngone taito copy kana nginya pin iria kundumira na be WhatsApp ungihura no ikuoyo ona ungi text ni kuingira message na ungitukora WhatsApp no ugwitunyita na gutira handu tutari tondu nginya haria Facebook page ni gutukora Uwezo Land Limited ungienda gutukora haria mweno uyu ungi wa rurende ni gutukora www.uwezolandlimited.co.ke the last time twari haha ri no ambire ukijira ni mwari na upende na mukiheana title ni mwaheanire ciothe igithira kana matiri maragira mukiga ni ukwenda andu magire title Kevin last time twari haha twari na project twari kitie kwendia yothe na tukinena title andu ni mokire wega muno kuria Rainbow Resort mwena wa Ruiro na makioya title ciao although ti othe makioete koguo marege kugira wewe hau uigilitie na ithwe andu a Uwezo Land Limited na title yaku e wabici kindly era title yaku nigetha tutige gukuigira muno uririkane mugunda ni title na karatathi kau kena ke important muno kana fata munene muno ni mundu gwitwo Samuel ri niki woka nakio muthi umuthi ndarehera aigithitu haria manager haria wahituka Makuyu in fact area yothe nitaitagwo Makuyu mugunda mwega muno na ndakwiriria Njoroge wagithe before tuthiete kundu twamba guthikiriria aigithia aitu marenda ku riu ni makoretwo magituria muno kundu mundu angirema kundu mundu angikorwo akigithia kindu kingimuhea kaundu kangi extra ngio kiratumire tuthie mwena uria wa manager ku mugunda ucio ni mugunda ko ni super highway ni the super highway and this is Marwa Dual Carriage okay toru kuma he Marwa Dual Carriage ri mundu ngikora toi mwena ucio ri umete mwena wa Nairobi ri uguthie na Keno Marwa Dual Carriage ukinye Keno uhituke thiko uthie Keno uma Keno uikuruke uthihituke haya Murang'a Teachers Murang'a Teachers uguthie ukore handu hendagio matunda ukuingirira hau hena barabara irekirwo hau ya rami in fact mugunda-ini ucio kuma haria rami iri guthi mugunda ucio is only 900 meters ukorwo we mugunda thiini na mugunda ucio ni red soil ni mugunda ungirema ni mugunda ginya ona ungiiga wa speculation ni handu ungirema matunda kuri andu moragia kuri andu ingi makoretwo muno tondu matunda thaici ni matiukite very expensive ni kundu ungihanda maembe ni kundu ungihanda macungwa ni kundu ungihanda ginya matunda ma apples kogo ni mugunda we handu hega muno na ginya mbembe ku ndoni cireka wega muno we njui
nitugwikirwo visa tukorwo tugiciona nitukuona mugunda ucio koguo manaja mundu athiaga atia riu wakinya kitambe tuone mugunda nigetha wambe tutaririe uguo watwira wina Kevin ni mugikara mugitutaragiria features cia mugunda ucio nigetha riri ona mundu amenye no riu highway yes ino riu niyo highway haha riu ni kuri haria manaja hetagwo Kayole ona kwina kundu kwina ginya thibitari ucio ni mukahe mwega muno na taru ginya taru ucio niguo cio mugunda no ni tufencete wega muno tugagwikirira rugiri rwega muno thitima iri oro hau nduguthi kurusaririria bebe no uria ciagirite kou niko ona thukuru cirio kugire ndurakiona koguo ithu tugethie handu ni turoraga handu hau ri mundu muigithia witu turamuhe value hana atia koguo kundu ginya gwikaragwo ni kundu ginya kuraikara tugarora atiriri mundu togugutwara na tukarora twenda tukarora makundu kwina mathina turamacovu atia turokarora kundu kwe ukona heho nyingi muno ri mundu cio angiuma kuoke mwena wa manager ri heho ni eheranirwo nayo niguo okorwo ni mundu ungienda kuruta wira Nairobi ri no ikare manager tondu kuma hu urakenyita Oduo College ugoka Nairobi na ni handu taru ira ndirathimite ngiuma na hu site visit kuma hau mugunda guka Thika kuma super highway kuma mugunda guka ginya Thika town cirokira only 25 kilometers ni handu hakuhi ko ni handu within ono giko ina ngari yaku within 20 minutes ni ukinyete no farabara ni njega kwani wakumedia ekirwo Oduo College tathirate Kevin mundu dona no mundu no arime ni ati mundu agikana mugunda uyu mugunda uyu ri ni no mundu no ake a very good residential home ugo bwana CEO arikia gutariria climate ya guku ri ni climate njega muno ni yakirugari gitari kiuru kirugari kiega gitakire ya coast na ti heho ningi na ti heho muno thini wa market ri mundu a create a solution tari tororie tukiuga atiriri solution ĩrĩa tũngĩrehera andũ a ũguo bwana CEO auga andũ arĩa me kũrĩa arid areas andũ arĩa me kũrĩa kũndũ kwĩna heho nyingĩ andũ arĩa me kũrĩa climate ya support ũrĩmi tũngĩmeka atĩa no waririkana hau gabere nĩtwendagia Sagana kambuni itũ we only improve by getting better koguo ri no na ntonyihia ginya distance ate kuma Keno ginya hau no na nitandagika 10 koguo twikarire uguo ta kambuni tukiuga atiriri tungiuka manager ri kwina conducive climate ya kurima na guikara migunda no ito ni 50 by 100 area ina title deed ya freehold title deed ithe tutiendagia na leasehold freehold title deed ate we wagura kia giaku utireti ugacoka kuriha koguo no oke wake hau na ucoke weke atia ugie na kaundu ka urimi hau oku ni tuthi haria mwananchi wothe etereire mbeca cigana na kiigana atia umuthi twina offer njega muno ya gukoma nanja for the first time ever turawendia na 399,000 in cash 399 ni mundu kuriha mundu kuriha farifari korwo mweri umwe within 30 days cash period ito ikoragwo within 30 days niturakuhe a good payment plan ya 30 days ukorwo ureketie kuriha na turaugire andu matihana ineri income sheet ne different ri tugakwira wewe hau urenda kuigithia na ithui ni turi na kindu gitagwo lipa pole pole eno ni payment plan very flexible tugakwira igirira ngirigana ria 50 tucoke tutirithanie na meri etandatu ati within 6 months turago spreadera ukurigana na income yaku koguo ciguka 450,000 ukiriha kahora koguo deposit tugane 150,000 njigirire 150 njoke ndihe na meri igana itandatu ucoke he na meri itandatu kana uhure thimu eno itu 0792 44422 ni kwa mukiro haria thimu yako ni kwa mukiro haria wa VC ukana utucerere haria wa VC cito haria Ruiru main stage opposite main stage nyumba itaguka Kin House second floor okitwaranirie uria tungika atia tungikorwo na payment plan kenjikare haria ngiri hanini 399 ri ni cash 399 ni cash price mugunda uigana atia mugunda uyu ri plot ni igana ni muigana wa 50 by 100 50 by 100 freehold title deed ni gucoka kuria kana 8th ni 8th yes ni 8th wanyitithania igiri cigatuika quarter koguo 50 by 100 ni freehold na cash ni 399 yes na igenda kuriha pole pole nguriha deposit ya 150 cigire na meri tandatu ciuka cigana icio cia kuriha na wari ha igana ria 50 ri tugakwa 6 months cigoka cumulatively ni uguriha 450,000 na wakiona ithe tutire interest rogerera ti uguo nene na njoke nguririkanie site visit ya guthie mugunda uyu ni o muthenya na kana ti haraihu ti haraihu
kuma Thika kana kuma Nairobi ginya hau ri no ofucia site visit itu ni free of charge twikaga free of charge na getha riri as part of the first due diligence ya customer twakwira mugunda nitukwirigiire wega thie urore nitwirigite twakwira mugunda hena thitima thie urore twakwira mugunda wina beacon ciaku thie uka confirm beacon ciaku ciothe inya. That is why we do it free of charge. Ore number 0792 444 222 ugeni renda go the site visit ya manager as early as even now. Oyewe hau nani renda go the site visit ya manager ohore tu namba ya thimu kanoke haria wabici Akindo House second floor igukoroke hanyuki hau. Haya he mundu ringira igwa kenda mugunda handu hangi ni handu hangi cio wina mugunda tuna mugunda ungi mwega muno njiraga wa Githenji hari handu hetagwo Ngorifa thiini wa Thika Kiambu County. Na rukuma Thika ri kuria muno Ngorifa andu moragia ati Ngorifa niku tondu andu maiguaga uritwa Ngorifa. Ngorifa ni haria muhaka-ini wa Kiambu na Machakos tondu ungirora Kiambu mwena uyu wa Garissa Road ni nguhe muno tondu kuma Ngorifa guka Thika ri it's about 15 minutes ukorwo wi Thika town. Riu Ngorifa ri mostly ni ukoraga Thika ni atwikire smart city is it now koguo ru spill over area ikuria Thika ni irakorwo igithiku na ku Ngorifa kirima Mbogo andu acio maraikara mwena ucio tondu congestion ile mwena uyu wana gukuma Kogeni ikuru koguo Kisina Radires ugakora andu acio ruku gutire na migunda ingigurika niguo riu koguo andu acio maraikara kundu gwetagwo Ngorifa na Ngorifa ni kuo guku ni kurutwe na broti njega muno tegi wa kuni red soil haha ni Ngorifa hau town ona ni Ngorifa town haha ni Ngorifa town nkorona ikuru kwena ginya mikawa miega muno barabara ino niyo itagwo Garissa Road mugunda niguo cio njoroge wa Githenji mugunda handu hega muno ikuru ginya kwena miti mithaka muno guko ni kundu mundu no arime ni kundu ungi speculate na ni kundu ginya ungiaka residential home kundu ngithia kuhuruka riria wauma wira waigua no geteri ugathi kuhorera kundu kuriku kundu guku na turakurehera na bei njega muno ya 600,000 mundu rari ha cash ekokora kuriha kahora ri tugakwende 650,000 dakoro ndigwenda kuriha cash ri ukojetia 600,000 gwetia 600,000 no agoro nguriha pole kahinda ka mieri 6 ngakuhe 650,000 iria ni title deed inclusive hati kindu kingi ukojetia hati kindu kingi uka kuongerera wale ha pesa icio ri no title deed na wajira title ni ya freehold na ni 50 by 100 jihuru 50 by 100 jihuru ni ria makire kure ndumoka guthima kwa ndumoka ginya guthima na futi in fact tumeraga ona ungienda guka confirm ri uka na fiti uko thime ire kana ni 50 by 100 na kuya ndu matakoragwo moya atiriri 50 by 100 tikuga ati gukira ugu ati 50 na guthio ugu 100 it is the square meters which is 0.045 nikio yandikire kwandika atia tanjira hectares yandikaga atia uka 0.045 0.045 hectares ugu niguo title ni hagire kuyandika ruku ya ndo mariga gwa terere niki ndathima mwena uyu ngani wana neha kana ringi ndiri mwena uyu 50 na kana mwena uyu 100 turoraga the square meters theinie coverage area nikio gikora ringi ni irregular shape but niki kinyu itondo ni kuri cia kono koraga atiriri ina nginya handu hena trapezium no gakora kya ni gikinyu wage athimo theinie ni gikiri kihuru na no ukore mwena umwe uthiete 120 ucio ngirengi ni 30 kana 40 no gukora kya kiuno fatate ni kihuru ni kihuru 50 by 100 na ndio 0.045 hectares ugu niguo yagire kuyandika title ini na title ni freehold koguo gutire rates uri koragwo kimirihira twakunengera title yaku ikoni urenda gwaka we no indo cia account uguthi wo indo ciothe urihire no uthi na mbere na gwa reke njorie kiuria kuma haria barabara ya Garissa Road ri haria waitukire haria ndona mukao eto Dillons ndawona hakuhi muno kuma hau guthie mugunda-ini waku ni kilomita cigana tondu ndu ni menda kumenya kana ni wari haigana atia hau uguikuruka 600 meters na hau barabara ni twikirite signage njega muno yandikitwo Uwezo Land Limited wona signage yo ikurukira hau turn right egutwara hau mugunda theini nikiki kana mugunda uyu mundu gwitwo Kevin mugunda uyu wa Ngorifa ni mwega muno wa residential bwana Njoroge koguo ri wewe hau urenda gwaka residential in an affordable plot in an affordable area this is the best place for you kindu kingi kireka wega muno Ngorifa ri ni urimi wa mburi
no wona mburi andu angi ni mareka breeding ya mburi muno ku taru ucio neighbor cia doba climate ya Gorifa ri ni njega muno na urithia wa mburi kana ginya poultry farming guku ici cia matumbe na cia nyama ri taru neighbor cio witu ndio kana ni mwakiona how drone shot ni mbica-ini yo yahituka hau neighbor cio witu ena mburi 800 ma kindu niguo mundu ucio aikarukaga na rori yake agakwaga gutwenderia mburi guku Nairobi na muno ni residential gwaka ithe no amia ni turi na vision ya gutuma andu matwike home owners taru mwaka uyu ri tura target ado 650 kukumenderia residential homes aria magwaka tutaru project iria citotakuria sagana ri gutire project itajeti gwoko ni aigithia itu kugo hau ni harakwira atiriri ithu nturendia ready development plots ready to settle plots na torio hau ha Gorifa ri joke goririkanie project eno ni 98% sold kugo omothi wewe hau renda Gorifa twina broti 3 peke yake 6 plots only iria turagora na bei ya 600 ugo CEO auga cash 650 installments deposit ugatunegera 250,000 na doba icire ngocia ni iragorwo muno ndeni ni redio ginya ndu maratwara nja kwendia ginya ni ira importwo taru hende twari Qatar ko twara title deeds ri kura igira buchere ugakora Kenyan meat dopa Kenyan meat beef kuria matire na farming kugo ni marare line na farming yako ya guku kugo iyo ni business opportunity ado mafati ko utilize muno toga modo wa biashara ri ukaga nake na solution ku wewe hau reda urimi wa mburi kana we interested na ni kindu ke ground no ukena ithuwe site visit ito omothe kana Saturday site visit to score free of charge ukiwone uria turagutariria twakwira ku ni kurari mumburi ukawone twakwira ku ni kurakwa ukawone micire ete yakitwo ku mugunda ni mwega we na thitima we na mai ni mu fence wothe ndio kana notice the projects to show the gated community but totiri na kiria tureta controlled development no weke kindu giothe urenda no ithuwe ri ni tuirigite we no members mage kirogo maige mekonda kumetua controlled ni wira wao ucio ni kana makoginya na WhatsApp group tukeneana title ri tumetaga mari othe kuma plot number 1 ginya plot number last ginya uri utarikitie kuriha nigetha moke ma unite ma form union yao uri magera guthondeka residential association ni thina wao ni hao riu ithuĩ riu ntwa handed over project kiria riu tukaga gwikari no to maintenance kiru tayarugiri maybe beacon tironekana wega tofara tu access roads icio ni tugara toge service haya mundu gitwo Samuel Mainari tajira tiriri ni ukujirite wina indo kuria Malindi yes kuria Malindi twina indo na ni ngwiraga Njoroge wa Githenji ithu nituroraga client itu muno tutienda nyinge tukama taru ngima ukuthi guhe 50 by 100 Malindi ri no njege ukuhe value ile urenda tondu 50 by 100 ugithi kuona Malindi ri the time ile uguteki guthi kundu kou ri no age gwika undu munene no nguhete 500 by 100 hau ni handu haiganu no ndoria ukoragwo ukingenia muno kuria mwena wa Malindi ni ngira mugundo ucio witu hutĩtie rami na hau he thukuru irokire hau ya TVET itagwo Weru Technical mugundo ucio twetaga Bahari Garden Malindi kuma Malindi town guthii hau ri ukuoyo ndagika 20 ukorwo wi mugunda-ini no guothe urathi in fact korwo bara yo ndire bump no uthi na ndagika even 10 no rutondo wina bump tondo ni barabara ye busy ni gutika about 20 minutes ukorwo he mugunda-ini one barabara-ini yo niyo isafaga na Savo East National Park na kuma Malindi barabara yo no nginya ugere ugithi kuria mwena wa Savo he maundu tukoretwo tukirwa tukona barabara-ini yo ri gutire kundu kuri stopover ungita stopover barabara ni barabara bise muno koguo ni handu ungi invest one tondu wa thukuru yo hau ni handu ungiaka nyumba cinge ikarando of which thaici ona ni kurio cirorio koguo one two ni handu ungiaka ga stopover kega muno three ni handu nginya ungirima kuria ni ndarikirie kumenya indo ta mananathi urimi wa indo ta mbembe indo ta mboco na tiri ukoragwo wi virgin tondu ri warimu koguo ni kundu wi fertile muno ni kundu ungirima ni kundu ungiikara ona residential home ni kundu kumiaka ne korwo ina andu mangiikara kia kiu turakwenderia atia
turakwendia 100 by 100 oi wajiri ndungera kwendia kaithi ku kwenda kuma kweta guthina iguru ndu wa nginya riri value for money value for your money yes tukakwenderia 250,000 for 100 by 100 na ni handu kuma hau no thie beach ni handu hakuhi muno guthie beach ungiuma ukoro rathi na gategere ugukiuma ha Nairobi uikuruke Malindi wiki uria wothe ukwendaga na hwaine ugukoma gwaku nikuo kou ni urona twirigite site visit njega muno na iyo niyo thukuru ile gukwira ino ni thoko hau Baorara ona barabara iyo ni arami mugunda ru niguo no ni red soil pure red soil no hutĩtie rami ni ndona koguo ni handu na thitima ĩrĩ hau maĩ me hau ni merigite gwĩkĩrwo ni Musaina koguo wĩra waku no kũingĩra ugekĩra maĩ haku harĩa ũrenda andu niwe metereire twiraga andu atiriri don't wait and buy you buy and wait nigetha riri development ile sigoka kundu kuuri sigukore kundu kuriku tondu ungigathi ukore kundu kuni kwa develop in fact kege tuma mugunda ugie goro ni tondu tumaundu turia twagereirwo ni gwikwo ri riwe wakora ni twikitwo koguo riu urathi kugura development ile wakora kundu kuria no ungireka development igukore riwe nayo kamendagiria ki development iyo koguo kuria mwena wa Malindi na Saturday no twina site visit this Saturday kwina andu ona mabukite ni ndirakoretwo ngirwo ni manager kuria office ni maroria kana Saturday no marathi kirio urabatana gutuhurira na beno ya thimu 0792 344 342 0792 344 342 kana 0711 082 081 kana na biso CRC haria WhatsApp 0792 344 kiuria giothe ungikorwo na kio hura thimu iyo kana uria hau WhatsApp ugucokerio ro riu this Saturday tuna site visit nene muno kuria Malindi koguo mundu wothe ugikorwo ni arenda guthi kwiyonera kuu ni ugurite ringi na nduthiete Saturday no tukorwo tugithi kuria mwena wa Malindi he mundu ajira atiriri njagetoria andu acio atiriri ku Malindi turenda ika 10 twitage kundi na twagura ari mbeca ici thina cia taito ci hau ciothe cia title deed ithuĩ kĩrĩa twĩkaga njũragara gĩthĩnji twarĩkirie kũmenya ũkĩgũra mũgũnda ũkorwo na mathabu maku koguo ũkorwo wamenya niĩ ndagũra ndarĩha mbeca ici nĩndarĩkania na kĩ nawe koguo ngĩgwĩcoka kwĩra atĩ nĩ ũga kũrĩha mbeca ingĩ rĩ ngorwo ngĩka kĩndũ gĩtagwo inconvenience koguo ithuĩ mbeca ici tũgĩka mathabu maitũ rĩ twĩkaga title deed inclusive hau thĩinĩ watũrĩha mbeca icio gutire kindu kingi kuongerera no taito didi to ore ndaika 10 meza group ni mukumonera acio twina cio ne muciri ni mugoke ni gukuhe namba yake kila mukeria nake na ni jo kigura ika 10 togira haiko na discount na ngumuheka discount very good muciri to ngire muciri no wanyandikira hindi go gwetete Charles tiwe gwitaga Charles ni mundu ratirire etagwo Charles wa Sabasaba aranjira marakwirira me kundu gwitagwo riri gwikuria kana hotel haria kwa Dickson na mena nginya Jesse wa Mwangi na ni member wanyu wa Uwezo Rigwa Njira ndaumenya Jesse Mwangi nake wa Vitam mena aka kou marerorera handu na mathikiririo ria muramwira asante muruto ndagitari Kebisho Njira geithiria athuri acio muno Kebisho ni anjire kuya ni aguka Malindi thank you muno Kebisho na nanjira ni arenda kuigirira kou akorwo ena interest kuria mwena wa Coastal Region na iko mundu igiritie na nyona ne join ati kuigithia ni mundu gwitwo Kebisho ni akenirio muno ni ithuĩ to ni arekirie kumenya itũria ndakuga na gwika tokwira title deed yaku ni muthenya muna in fact toguo bwana director ukoretwo uga andu aria turutite title deed cia office na matigirite ni moke moe ithu tirenda kumuigagira oya wiigire no wike kaundu kangi nayo niguo ona tokyo e karuni ona no we karuni wikage kaundu nacio tanjira atiriri namba yanyu yathi mutiri muracenjia na mutiri murathama haria mukoragwo tondu ndijugwa ni mathamaga tutire turathama turi haria Ruiru mundu toyo Ruiru ne kuria Ruiru Dani aikorwo rauma Nairobi no were ngari haria hetagwo Odeon no we nginya guys hetagwo Rofa uge uroka Ruiru Dani Ruiru Dani nyumba hetagwo Gakedo House second floor ukirikia kurekia stairs icio cia second floor ni ukona Uwezo Land Limited waingire hau ni ukora receptionist hau etagwo Eunice umwire wakinya wambe witie cai undu wambe unyuega cai ucokeru utaririo project iria twina cio aikorwo ni manager guthiera site visit yo muthi ni Malindi twakwira ni muthenya wa Saturday ni twakorwo tugithikwa tuma guku Friday hwaini aikorwo ni haria Gorifa ona muthi uyu turaria thaa ici hura thimu ino 0792 344 342 0792 344
322 ugutwara site visit yoro Kevo he mundu woka tha ici ingi mitambo-ini na ni kwenda kuririkania uhoro wa mugundo ucio mwe naguo wa manager tutware nginya manager tutanome hau ha Malindi ri hena mundu ndona auria ha Facebook ini itu ni itakuhotwa guthie na inywe Saturday ri gwika atia ndimuririkanie ati Saturday yo ingi no turithie ya mweri 17 o mweri uyu so wewe hau ndukaigwe we left out korona twega ni too soon Saturday ya mweri 17 no tugakorwo tugithie o ku muratwara andu mweri cigana mweri 10 na mweri 17 Malindi yes ni tugithie tucokie manager manager ugo bwana si wakorwo atariria manager wauma haria Keno ukahetoka haria Kakuzi Makuyu manager haria mwena wa Makuyu ukaingira na njira yo nona haria atumia makorwo marite macungwa na matunda maingi hau ukaingira na fareo wakinya handu hetagwo Kayole ugacoka ugathie ole na thafarĩ yo nginya manager taoni tuga mugunda witu we just very few meters kuma haurami-inĩ yo na mugunda witu tutinetie into 50 by 100 tukaya gwenderia na thogora mwega mubacirire wa umuthi uria wina relief wa 399,000 wewe hau utakuhota kuriha ciothe tuga deposit no tunengere 150 icio ingi tukunengere 6 months urihecire 450,000 site visit tuga ni daily nginya umuthi uyu ukirira fatie gwika no kuhura 0792 444 222 na mugondo cio wa manager ndona he undu ngiko no he undu mundu agika naguo to kugura tu urimi ni to uguo mona mbica-ini urimi wi iguru ku ikora handu indo citagwo macungwa mono pixels na ni cirahe aremi mbeca nyingi muno matunda macio mothe muonaga hau fareo ya hau kabiti uguo hau Keno hau Makuyu mothe mukoragirio mwena ucio wa manager koguo wewe hau ni urenda urimi citrus fruits uguo toga oranges mangoes indo icio ciothe ni irakora bananas avocado cia has icio ciothe ni irakora mwena uyu wa manager na bei yo toga ni ya offer aria maguthie wiki ino na ndo makaribisha muno kuria gwitu tukuririkanie bei cito cina title deed inclusive koguo we twakwira ni 399 besha ciothe cia agreement cia stamp duty amena andu angi mwakirikia kwendia na makwiraga ni cia stamp duty ni cia transfer ni cia mutation ni cia surveyor bei to yothe ni all inclusive just to make it look better koguo ti kindu kingi mundu gucoketie ona twarikanira ona wajira ngure mugundo ucio guti kindu kingi tugacoka gwitania gutire kindu kingi turetania bana si watu kiaragia horo wa manager nguri kana Malindi customer cianyirikiire iroka kuria tondu no muthia nao mugithi nao ni thia ugithikagiriria marenda kiniki maramwira marenda mostly thaisi njoroga wa githenji customer agithi kuru ni endaga kuru ni arora andu trust wothe na andu mataramuhenia na kindu kia gitumite Uwezo Land Limited tukoro tukinyete hu tukinyete ni tondu turi andu uria tuga ni tuhingagia right twakwirira title deed for now project citu ciothe gutire tutahianite title deed tigo ino ya Gorifa na ino turendia kuria Malindi na riu mugundo uyu mweru turahinguri ha manager icio ingi ciothe title deed ciao ni tumarutire ndi arikana project center ndo mugika handira riu ni njokete kwandika handu no ndiko ndiriganagira babiririe kwa ngothi haria Kirinyaga so tugithire andira tugicoka nyingi tugicoka haria Sagana haria hakuhi Meved you are right tukiuma hau tugithie Matu tukiuma hau nyingi tugicoka ringi Sagana na tukimahe title deed ciao you are right koguo na cia kuria Malindi ciothe ni turutete title deed icio ciothe koguo turakire kodi itu ni very clean yes koguo ithu kindu gikorwo gitwaririria ni igwa mundu uga ndirarorire turakire kodi yanyu YouTube ndingira ndirarora haria Uwezo Land Limited ndirona inyuĩ title deed cianyu ni muheanite na nginya taru turari kuria Kataro just the other day address tukimahe title deed ciao na undu wa komakana ni ati tukoretwo turakorirwo tugitwo kuria US na kuria Ngeretha ni mogothie ona he kanitha twititwo kuria Ngeretha maratwira no twende muke tondu ni turonire muri andu ehokeku no twende na inyuĩ muke mututaririe kiria mwina kio
na no tukorwo turi andu akenu muno na njira nguhito tuna kindu ndagika igiri uguo ithatu ri ni kwenda ru wike kiria summary ya kuguothe twenderia mundu na thogora na nginya kuria mukoragwo nyambe nyanjie na kuria tukoragwo tondu wabici ndio githamaga tugothama tigawa guikara headquarters itu si haria mwena wa Ruiru uguo ndoiga Ruiru ndani just opposite main stage nyumba itagwo Gakindo House second floor right wing yo the near Uwezo. The half building yo right wing second floor ne ya Uwezo kala sito ne huthu muno ne papo na baito ya thimu 0792 444 222 omothe tokana project area to 0792 444 222 kana 0711 082 081 na nabeyo hau screen nene morake miona we utaraigwa wega rija nyandeke hau the wa screen yaku omothe tutiriagio kana manager toga manager ni 399,000 every project na offer ya andũ Inoro na andũ me diaspora bethe Njoroge Inoro ni endeto muno diaspora iria tore Qatar agikuyu othe na Kenya othe akuu ni murona ndo Inoro marona magatheti rocine kugo ni muraruta wira muno na Royal Media na nikio turakimwenda kugo tuga manager 399,000 ukiriha cash wewe hau urenda kuria kahora 150,000 deposit isho igire na 450,000 haya twacoka twaruga mwena uria wa Malindi twauga omothe tutikwendia kana ithu tugwezo tutiendagia 50 by 100 mwena wa Malindi turakwenderia a quarter an acre tukakwenderia na 250,000 tuuga booking ya guthie ku ni 35,000 only na turathie ku Saturday no ya mweri 10 na twina site visit ege mweri wa Saturday ege ya date 17 twacoka twamwira ngorifa tutigaritie broti thatha tu peke yake ila turendia na offer omothe peke yake andu aria makugura between now and Saturday twamwira turendia na 600,000 in cash wewe hau urenda kuria kahora deposit twagwitia 250,000 au hage tutitharie na meri 6 na Njoroge njoke nguririkanie gutire mundu twina thire wake wa title deed uguo bwana CEO arekia kuga ko wewe hau ni urenda ku invest na ithwe you in the safe hands ithwe twendagia migunda na njira yokeku na ndauga ni thengio muno kwe mweroreri wakwa omothe na ngakigeithia aigithia aitothe na ngamera ni thengio muno nigo tunyitirira na ngauga ni ngatho thengio muno mundu gwitwo Kevin thengio muno gwitwo 10 seconds ya ni gucokeria aigithia aitothe ngatho muno ngamera Uwezo Land Limited tukwira we are taking you home kuria uigithia waku ni mumenyerere kuria andu ehokeku na andu metigirite Ngai karibu sana Uwezo Land Limited tuhurire na beno ya thimu gwira PS screen ya 0792 444 222. Thank you very much. Tusemani kule mwena wa Malindi. Asante. Tumana mundu gwitwo Samuel Maina uyu ni CEO wa company ya Uwezo Lands na mundu gwitwo Kevin Wainaina ucio ni MD wa company no ya Uwezo Lands ni tuma nao na ndio tugutiria tafarira itu ya muthenya wa muthi ya Inoro rucini tondu kira kiracokeria thia kaida gatari kuraya ni tafarira yake muri thia kaida gatari cho good morning.